Unsa dili pagahion? Mga igsoon, kadungog bitaw tag mga batan-on ron muingon, pasagdi ragod ko pa? Kibaw na kus akong gibuhat, I can manage. Wow! Grade 7, grade 9, senior high, I can manage. Unya muingon, pwede ba tagaan ko ninyo mapa o kagawasan? Lami, oy. Can you give me independence? Kibaw ba ka? Di gani ka kabaw mo sa spelling independence? Nya mangayo ka. Really, mga batanon? Sure mo? Masamad lang gani mo sa paa? Di gani mo kamaong mamilo og manghugas tingali? Dong, day, ayaw pagdali-dali. Wala ra gani signal og data, di na mo mahiluna. Gikatla na inyong lawas kay, why signal, why data? Unya mangayo mong independence? Dita lang gani, di mo ka sugakod. Diyos ko, Mariusip. Page 2. Buwagan na ganimos uyab, di nakatug, di na mukaon, panaana dayon. Nya mangayo mong independence, buwag na ganito. Sus, suhira ragod ko. Gibuwagan ko uyab, mao po niya akong gibati. Pero nakasurvive. Fit, senyor? Tariho ta? Dili mo gawas, dili mo tingog. Kasab-an ragani, dili kadawat. Ipatawag raganis amo, gakurog-kurog na. Unya, independence? Ispilinga ko no, usa pangayo. Come on. UMG gyud. Ayaw dyan mo char-char mga batanon, ha? Kay inyong ginikanan, niagi nagpagkabatanon. Dili kar-kar, char-char. Ikatulo, ayaw patig-aha. Unsa to'y una atong reviewon? Unsa to'y una? Limot pug ko. Malipayong mipaambit. Ikaduha, midumili pagsunod. Ikatulo, ayaw patig-aha. Unsay dili pagahion, patig-aha meaning pagahion. Unsay dili pagahion? Ang kasing